Habapai jingile kai ha King Cup of Champion ka Al Nassr kalala penrem ba ka Al Shabaab dasan la arkol Shabar na layeng ban bo jikai yalade ha ke semifinal. Ka Al Nassr kala job en jingi kun dai ling ba kol bla them nang kong da Osiko Fana ha kamnet ka ba khan nyo. Han roi ka Al Shabaab kala nya kai yakan ka kol lang ba Carlos. Rai tang haden ka to ka 9 minit ka Al Nassr kala yo ban thep se ka kol ka ba ar lang ba Sadio Mane ha kamnet ka ba ar po pra. Bot ka kol lang baw Ahmad Krahib hakum net ka basaw husan pala saw. Habukot ka kalak bankong ka Al Nassr klatam dalay leve kol ya ka Al Shabaab. Habawan ng teng hakalak baar nagaliang ka Al Shabaab halayeng la persyang banyak kundeng ya ka Al Nassr. Nroy kat ba kadang persyang ban penpai ya gani ka kol sa chisen ka Al Nassr klatep ka kol ka basaw lang baw Cristiano Ronaldo hakum net ka banyaw pasaw. Dashwan wire at jingle kai ka Al Shabaab ka la bat thep ya ka kol ko bar ka mit ka khandai peu andrai ka Al Nassr la thep pat ya ka kol ko basan hak mit ban wire tat ka jingle kai la ba Muhammad Maran dagan ni ka jingjob ka Al Nassr kan rung sya ka semifinal bat kala ban ya kendo ya ka Al Ittihad la ne ka Al Hilal haba phai pat ka club Al Hilal ko de ka club ele kai nema kala job dalai lanat kol ya ka Al Tawan Yakin gi kol jang ka Al Hilal la thep dong Michael Hakimnet ko basawasan plus bat Alexandra Hakimnet basan pawai Malcolm Hakimnet ko prahusa kajing le kai quarter final hapdeng ka Al Ittihad bat ka Al Filasi kandai ka kandai tring mentau nai ban tiknaya barok tim ka yo rung sya ke semifinal habo pai bat chau Cristiano Ronaldo riyo bat thep ar peu kol ki apawai dili kajing le kai ba umi adan Yakin ki kol Cristiano Ronaldo la thep khan riu kol ha ka Saudi Pro League rekat prat league assist nagi khat sandali ki jingala kai kat ba ka AFC Champions League lo ya thep lai kol rungkat arteli ki assist ki sandali ki jingala kai kat ba ka kol bat ka wai bau thep menin ha ka King Cup of Champions la pelong i ubaro ba unya thep ar peu kol menta ka semoy Habo pai pat ki jingla kai hak AFC Cup ka Odisha FC kala job ya ka Bashan Dahara King Daivei lanat kol. Ya kan ka kol ko bakordol da thep da Oman tada fall hak net wan ripoi. Dan ki jing job ka Odisha ka yai bat hak ledo ko me ya ken point